Akimanje lesi sinemikhuba enjalo ngiyathatha ngami ngiyobulala ngoba ngikufuna ukungcola mina lapha ekhaya kodwa mengibona ukuthi hayi lento le inayo amandla kodwa manje yamphika lo mbhemu lo asuke efike nayo sengiyakuphendula mina lokho ngokuthi mina ngisuke ngikubona indlela ekukhandwe ngayo ku1 no2 no3 uyabona so la into ekhuluma yinkinga ile yabona so lento asiguquleke thina ngokwala ekhaya ngesandla sala ekhaya siyithathe lento ibheka umsebenzi nalapha ekhaya. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo umafavuka njengento ngabanisaba nesabungusa ngalala maqedo lala bafoza nokwatshisa ukudla kudla othi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ngetsela ngiyabingelela le inethezeka TV ungangena enkundla ezoxhumana usilandele khona sikhuluma no Dr. Umqilazi wabathakathi umqilazi wabathakathi uzochaza ke ukuthi ezethu umqilazi wabathakathi yaqalaphi le yokuthi ebe umqilazi wabathakathi Mqilazi angikubingelele. Siyabingelela Nhlanhla siyabingelela bhuti sibingelele nina bonke abantu abasibukele ngalesi sikhathi leli gama lika Mqilazi wabathakathi ngingasho nje ukuthi le ndoda eyangiqamba endala ingqwele yangiqamba ngenxa yamazondo ngenxa yezibopho engangizenzelwa abantu ngenxa yefiso ezimbi engangifiselwa abantu ngenxa ububi nje engangigilwa abantu kukho konke kodwa ke yaseyasho le ndoda ukuthi hayi namuhla sengimukezelisa umsebenzi okwangempela ke sekuyisikhathi sokuthi hayi ingisindise kwenye indawo enzima Nhlanzi esingeke sidalula kakhulu yathi kusukela namuhla umgqilazi wabathakathi abagqilazi asebefungile ngemithi nangenhliziyo ukuthi akukho lutho lomlungela kodwa laphakama njalo la komalume lathi soke sibone ngoba lelo khehla lelo ikhehla la komalume impela lelo ngincwadi encane engafundeki edida ngisho abaniniyo basa bathe bayifunda hayi khona ndoda ayifundeki lencwadi yabona umqansa wentaba wahlula imbongolo zasabathezwe yakhola zawo zashona phansi zasabathezwe yakhola zawo zashona phansi imvuma mvumane ayivume ezizweni yangena kamhlaba uyalingana ayivuma aphinda ngena kwelese Mozambique afika ayivuma njengoba kunjena nje lapha ekhaya. Yazi into engijabulisayo esekuthenini ukuthi sila khona owahamba wophothela intwaso yakho usuyiphothelela eMozambique la khona owolanda khona umndawo abantu abazi ukuthi umndawo uphahlela ngaphandle omunye ukuyesho ukuthi hayi umndawo unawo la eSouth Africa uthi uyabuka hayi mongathwasanga ngomndawo waqeda uba nenkinga akulula Nhlanzi ngingasho ukuthi lapha kulelizwe lakithi ake siqale la kuleyo kuthwasa okanye leyo kumukela umsebenzi owangathwasa lapha mina ngathwasa umnguni aphothula umnguni ekhaya ngabuya qeda lapho kwavuka isikhwama sobunyanga yabona lapho engangithwasa khona nje Nhlanzi ngiyigqokele kanje ungifica khona nje ongeke uzusho ukuthi ngiyathwasa yabona enokuthi indoda eyanginika lo msebenzi wesikhwama sobunyanga mina ayizange ibe inyanga yami kuphela kodwa yaphinde yaphenduka kubeni yabo umzali ngoba understandani usizi lami yaphinde futhi athatha usizi lami yalenzolwayo ngavele ngabe ingane yakhona nje njengoba nje ngilapha ekhaya ngihlale ngikhumbule nje ngihlale ngivele angijabone mengifikile futhi ngijabule wonke umuntu ukuthi kufika ingane lapha ekhaya akushiyo ukuthi kufike umuntu wayezomukela into ethile noma mhlawumbe ithwasa la lapha ekhaya cha ingane yakhona kusekhaya nje impela kusekhaya impela nje emva kwaloko ke Nhlanzi wangimukezelisa nje kahle ubaba umsebenzi ngabuya futhi ngeze ekhaya ngasebenza nje kahle yabona ukuthi lo msebenzi lo ngalesikhathi engimukezelisa lesikhwama sobunyanga umndawe wawufaka nayo yabona le nto leyo so ngalesikhathi ewufakile umndawo ngase ngabuya ngeze ekhaya ngase ngahamba ke sengiyomukela ukuthi ubube nendumba yakhona kanje njengoba ubona le ndumba nje yomndawo le ngangafika la ingakabi bikho le ndumba ngifuna ukuthi icacise leyo ukuthi ngifike le ndumba ingekho kodwa ngithe sengibuya isibili isikhona la uthi wena uphuma eMozambique ikhona impela ke lapho Nhlanhla sengiyomukela ke manje nokukhandelwa usiko lwesindawo ngoba phela lo baba wangithosa kalona indawo yabona kodwa ngase ngihamba ke ngayomukela lo msebenzi ke manje usukhandelwa nesiko ke lesindawo ngomuntu oyilindawo ngoba ukwazi ukuthi unomndawo
ubuthwase la Yeah. waphothula la bese uthi usebenza ngomndawo. Hayi mina ngeke ngikuchithe lokho Nhlanzi. Ingakho yabona Nhlanzi engiyingozi engathi singayibheka siphinde siyigade. Sabe laphi nje. Yabo la ekhaya Nhlanzi awukazi ufica ithwasa la ekhaya. Yeah. Awukazi Nhlanzi selokwaqala ukunyathela kulamagceko kazi. Kodwa Nhlanzi abantu abafikayo asebeyizangoma noma sebethwasile wakwaqondana nabo bezolungisa umsebenzi la ekhaya. Yebo. Ngoba na lapha ekhaya Nhlanzi mina nginaso isikhathi sokudlala. Ngoba ngahlupheka nje Nhlanzi mina la ngilungisa indaba lomsebenzi wabantu abadala, ngilungisa indaba lesi siphiwo. Angikwazi ukudlala ngomuntu Nhlanzi. Mina la ekhaya uthi nje uzokwenza igobongo ngitshoza ngilenza igobongo mina. Yabo. Cabunele nje igobongo ithamba yenza kini lento. Yeah. Ungafaka igazi ungafaka lutho. Lento nje uvuka uyenze kanje mhlambe isikhathi esingaka yabo noma mhlambe lizoyisholona mesili right abuye umuntu Nhlanzi ubona umuntu osefika la ekhaya esephethe 2000 mkhulu ngizobonga. Yazi nele ngaqala lento omkhulu ngageze kangathandwa abantu omkhulu ngathi la ngangihambise mhlambe iCV 2 years ago ngeze bengifonela kuthiwa ngizoqala ukusebenza. Angithi yabona ngoba Nhlanzi lento sibheke lengozi ukuthi mesikhandela abantu mesenzela abantu igobongo sifaka igazi sibafaka isivatho lezi sobungoma. Yabona noma ivatho lezi zamandawo angithi bathi umndiki nomndawo. Yebo. Mina ngiyazi lonto leyo. Angiyazi lonto kodwa umndawo ngiyawazi. Kodwa umndiki angazi uthini. Kodwa umndawo ngiyawazi kodwa umndiki nje hayi angazi. Kodwa umndiki ngiwazi ngokuthini na mekuthiwa kuyafembwa. Yabona lonto le ngalesikhathi lomoya lwalomuntu okufembayo yabona seliqhamuka lapho leli gama leli lomndiki yabo hendishwe yabona lonto le sebamba lomoya omubi okuhlukumeza okanye lobuthakathi obukhona emzimbeni wakho noma egazini lakho. Ngilazi kanjalo ke lelo gama mina ukuthi liqhamuka mekufendwa umndawo angithi yabo kodwa into yokuthi nje khona into okuthiwa usiko lomndiki hayi angiyazi lonto leyo. Ya ngikuzwa kahle makuthiwa uyafekezela shothi ufana nemamba umndiki umndawo kodwa inkinga kusuke sekufemba. Yabona nje Nhlanzi lento yabona ukufemba into ekhona le umuntu ofembayo usuke elindawo. Ukufemba nje uqhamuka la esandleni somndawo ufemba ngoba kuba nani negona. Ubomgadi umuntu othi uyafemba ndawo kodwa igona Nhlanzi umuntu othi uyafemba kodwa igona lokufemba kanalo. Bombona ukuthi awushaya lo yabo. Ukufemba kuba neshoba lakhona kuba negona lakhona kuba nezivatho zakhona zokufemba. Uyabona le nto leyo. So manje umuntu ozothi uyafemba kodwa kanagona kanashoba lakhona kana ayi lokufembele yedwa endumbeni angene yedwa afembe wena naye. Phela kuyingozi kabi ukufemba ungafana ukufa Nhlanzi. Mekuthiwa kuyafendwa yabona nje mekufendwa ngempela Nhlanzi kwayilendlu incane. Lendlu le ngoba kufuneka khona abantu abazokulekeleka ezintweni ezithile ezenziwayo mekufemba. So uyabona lento mukwalunguza ngapha eMozambique wasibona isandla somndawo uyayi understand ukuthi kahle umndawo yini. That's why ngithi mina la ekhaya indaba yamagobongo ngingena indaba yayo ukuthi ngizokwenza igobongo lomndiki nomndawo ngoba ngiyazi lo ahlale la ekhaya umuntu ahlale into engekho. Hayi Nhlanzi loku ivuka ingane yabantu ngo2 yahamba yophalaza yabhava wenza ukuthi hayi Nhlanzi hayi. Nethwasa nje la ekhaya lizothwasa umbumbulu mina ngingena indaba yayo. Ngoba ngiqala kuma test mina. Mekufela ama test amabili amathathu endumbeni indaba yakhe angisayingeni. Ngoba ngibalekelana na ukuthi ekugcineni ungangithuki ukuthi ngakuthwasisa into engekho. Manje Nhlanzi ake sizame ukuthi sibambe lento yokuthwasisa izingane ezincane. Yabona ngoba leyo nto Nhlanzi isifo esibile sesingenile Nhlanzi uthi uyayibuka ingane ekufuna abise esikoleni mhlambe nasesikoleni mhlambe lengane yenza mhlambe ugrade 10 kodwa manje ihlele emzini nomuntu isiyeke ngisho isikole iyathwasa iphothule lengane ihamba ekhaya umsebenzi dololo lo muntu lo uyekile esikoleni angithi yabona iphuzo lokuqala libulala impilo yakhe leyo esikhathini samanje sekunzima ngisho uthola umsebenzi uno matric ngicabanga kuno standard 8 uzothola lapho umsebenzi uzwe kuthiwa isangoma sesisebenza emzini womuntu
nakho la ngifuna ukuya khona angethi size kule ndumba kulokho okudlule bese kule ndumba la uthi wena abantu usuke usebenza ngedlozi usukwenza konke lokho ukuthi umuntu uyamlungiswa into ethinta idlozi. Okay, namhlanje sikwindumba le othi wena uyomndawo la uqeqa khona imithwalo. Ngifuna ukuya lapho ke manje ekuthenini ukuthi kwenzeka kanjani uthola ukuthi umuntu kuthiwa wathwasa usebenza emzini womuntu mhlawumbe ushaya washing khona. Hayi inhlanzi leyo nto angiyiphasisi nje mina mumelaphi. Yabona nje mina inhlanzi solo ngaqala lesandla sokulapha even before waphela mina le ndaba yami iqale 2013. Le ndaba yami nje nesiphiwe ukuthi ngizama ukuthi ngisihlangabeze. Ngeke ngize ngilo ngiqamba amanga ngizenza umelaphi omdala isidingo singekho. Hayi angithi manje lento le ifuna ube neqiniso ukuze nawo umsebenzi wakho uzoma ngeqiniso. Le ndaba yami nje mina nemsebenzi iqale 2013 yabona ngathi kuyiqala ngaphazamiseka endleleni ngenxa yani yeyibongo ngeke ngakuchaza lokho phambili. Ngathi mase nguthe ukubamba kancane lokuthiwa ukuguqisa because konke engaqondi kahle futhi umama wangiphahlela umakhosi uLuthulu wangiphahlela ulozolo kanti ngaphuma lapho yonke into engangiyibamba ngesandla sami ngangiyibamba iphile. Wazi washo uthi hayi uyoziqonda lento yakho mntanami kuyima uqhubeka kahle nendlela yakho. Ungeshwa ke nangebhadi umama usadlula emhlabeni umama wethongo lengikhuluma ngayo. So nje mfowethu wangiphahlela into ebonakalayo yonke into engiyithinta ngesandla inhlanzi yayiphila. Segameni lokuthi ke inhlanzi ngeke uthi umelaphi usebenze ekitchen lokho mina ngiyakuchitha noma usebenze endaweni nje engabonakali kahle ngoba uthi usuzama ukuphila yabo hayi ngoba ngeya umsebenzi lo wabantu abawenzayo kodwa mumelaphi ungizwe kahle muthwasile wahlupheka uhluphekela idlozi angikuphasisi lokho mina ukuthi hamba usebenza umsebenzi ongawuboni kahle ngoba usuthi wenzela ukuthi ulala udlile uyayibona lona ngoba lo msebenzi lo nhlanzi lo msebenzi unje wamandla amakhulu kabi inhlanzi lo msebenzi ubona ikhanje mina ngilakha kanje angimazi umlungu angina payslip mina engenayo lapha ekhaya uthi nosuku engizolilinda nje ukuthi usuku lokhola cha la ekhanje mina ngisebenza lo msebenzi oyisiphiwo sabantu abadala ngisebenza lo msebenzi engawuphiwe idlozi lami inhlanzi ikona nje engiphila ngakho lapha ekhaya. Ake sibuye siyikhulume le la indumba yokuqaqa inkinga imithwalo izithwala abantu abayithwala emva kalokho mase ubasa kumadudula ngokuhamba kohlelo ake singene lapho yabona ke le ndumba inhlanzi la indumba emikhuba le la indumba emikhuba impela le ngoba phela ukukhumbula ukuthi mina ngisile indawo indawo isandla somsebenzi engasimukela so manje lemsebenzi lesandla lesi sinemikhuba eminingi esiugilayo kumuntu noma ezivuma ukuthi ugile kumuntu yabona lonto hayi kabi kahle sengikhuluma mhlambe egameni lokuthi umuntu umephumelela kunezinye izinto njengalapha nje uthothi umuntu umphumelelisa afune ukuzenzela umhlatshelo yabona kunezinye engenzela umhlatshelo so manje la ngidiliza yabona nje isithwalo lapha ngiyasidiliza lapha ngani ngawo lamandla lawa omndawo izinto ezizibopho nje ezimbi exa komuntu empilweni angithi ngabe walanda inani walanda isipoke walanda isigubhu walanda uphondo walanda ini yabona la kule ndumba le ngiyakufaka la dilize lo mthwalo mina egameni lokuthi usuhambile watholanda into noma wathi uyothwala wavela wathwalela inhlupheko wamukelekile ukuthi buze lapha kule ndumba bangitshela ngamagama abantu asize wena kule nkinga le ekuxakile sikwazi ukuthi silwe nale nkinga buyisa inhlanhla yakho uqhubeke kuye phambili akukho lutho lapho okunesokukhandela kona yabona ufika ngaleli gama lokuthi nayi into engayilandi singinika inkinga sesishaya lento sayibulala thina siyibulale kuwe siyibulale nayo angithi wabona uqobo lwayo emva kwalokho sikufaka emabhavini sikugaxa umadudula. Okay ngifuna ukubuya la ekuthenini ukuthi umuntu maye nesigubhu ufika naso impela ufika naso angisabulutho phela mina
Fika naso Nhlanhla afike naso nje lapha ekhaya sisibone ngisibone uthi lokhu kwakukhandwe kanje lento lo muntu yaphambana la kwesinye isikhathi mengibona uthi angithi wena kukuxakile sengiyathatha ngibuyisa ngakimi. Oyimake wena uthatha leyo nto le yakhe. Sengithatha lokwakhe Nhlanhla sengiyaphendula mina sengibuyisa ngapha kimi. Ngikwazi ukukunakekela mina ngithi kukuhlonile. Lento leyo ukuthi hayi vele esinye sidlula phezulu kwethuna. Hawu akimanje lese sinemikhuba enjalo ngiyathatha ngami ngiyobulala ngoba ngikufuna ukungcola mina lapha ekhaya. Kodwa mengibona ukuthi hayi lento le inayo amandla kodwa manje yamphika lo mbhemu lo asuke efike nayo sengiyakuphendula mina lokho ngokuthi ngiso ngikubona indlela ekukhandwe ngayo ku1 no2 no3 uyabona. So la into ekhuluma yinkinga ile yabona. So lento asiguquleke thina ngokwala ekhaya ngesandla sala ekhaya siyithathe lento ibheka umsebenzi nalapha ekhaya. Okay. Ngokudlule sike sakhuluma indaba yange4 kuya ku11 mhla ka11 kuAugust. Ngicabanga ukuthi ke leyo nkulumo ngifake uyigcizelele ukuthi abantu ubenzani ngalezo insuku usukela mhla ka4. Kusuka mhla ka4 Nhlanhla August kuya kumhla ka11. Ilapho ngibe ngithi khona ngizwisa abantu ibhavu likaMadudula. Excuse me. Ngibe ngizwisa abantu ibhavu likaMadudula lapho Nhlanhla ngenani lika 3.5. Ngoba ngikade ngichazile ukuthi sikhuluma phambilini ukuthi kulo lonke uhlobo lenkinga olazi ukuthi kuxakile wena fika lapha ekhaya. Ngifika lapha ekhaya uphathele imali engango 3.5 yabona. Ngiqala lapha ekhaya ngiqale ngikubhave ngithi wena uyafika lapha ekhaya uyangitshela ukuthi wena uxakekelana la ufisa ukuthi silungise lana nanoma yinhlanzi ekuxakile yabona ofuna ukuthi uphumelele kuyona ngiyakwamukela ukuthi ufike lapha ekhaya. Lapha ekhaya mufika ke mina bese ngikucheckela ukuthi wena lokusebenza kwakho ufune ngikuhambise ngayiphi indlela uyayibona ngoba kubona bonke abantu obasebenza ngendlela eyodwa noma ngomuthi ofanayo. Funa uqala ubuka umjodo omuthi lo ngoba inkinga enjalo siyaba nazo Nhlanhla. Sinikeza abantu izinto ngingasho ukuthi sinikeza abantu engathi ngikhulumela iningi ake ngikhulumele mina. Nginika umuntu into ifike ekhaya ifike imsindi yabona amaphutha manjalo ayenzeka. Manje imsindi umuntu useyafona ukuthi mhlamba kusalaleke mhlamba sekuwukuthi yabo sengiyabona umuntu lo muntu lo ngithathe ngamawala ngithi ngifuna ukumkhandela into ezomfast yabo ajabule ngoba manje umuntu umezofika indumbeni Nhlanhla ekhala kwaye wena sinsikhathi ukufikele inyembezi lokhu kuhluphe kwalomuntu nami ngidlulile kukona. So manje ke uthi wena umfuna umnika into yokuthi ajabule ngoba phela Nhlanhla ukhokhini yabona wathatha imali wathenga impuphu. Ngithi uyayibona lona ufuna kube neqiniso ukuthi umuntu noma esexakekile mtshela ukuthi hayi no yazini buye ekhaya silungise yayibona lona. So manje ke amaphutha njalo ngibile nawo yayibona lonto kodwa futhi ngaphinde ngawalungisa nalapha kuleli bhavu laMadudula umuntu owakwafika lapha ekhaya Nhlanhla ngoba mina ngikhanda ubutha nomuntu mengimlekelele kepha ngikhanda ubudlelwano. Umuntu owakwafika lapha ekhaya noma kuthiwa yini engamkhandela yona yafika mhlawumbe ekhaya kwangahamba ngalendlela ayifisa ngayo angithi uyabona uyabuya akabuye ezekhaya ezongena kuleli bhavu laMadudula yena lo muntu akaphathi imali phela uzofika athenge lento esobe siyifuna ngaleso sikhathi yayibona lonto le umuntu usumchazela ke selapha ekhaya uthi hayi no hamba uthenga into ukuthi nento ukuthi kodwa ugologo wona ngizowubala umgologo omhlophe sowubala kodwa lokhu ngeke ngikwazi ukukudalula ngoba ke sokukhuluma umuntu eselapha endumbeni kodwa nje ugologo umuntu umeza kuleli bhavu laMadudula kufuneka azi ukuthi uzowuphatha ngimqale lapha ekhaya ngimfaka amabhavu bese ukuthi ngo1 ebusuku sesiyahamba ke sakuMadudula lapho eseyobika khona usizi lakhe noMadudula ukuthi ubonani ke angihlangani nalokho kwakhe lo. Ngizwa kahle ake sibuye le yobudlelwane ngiyithanda impela ekutheni ukuthi wena ufana nesibhedlela ekutheni ukuthi umuntu umedla itreatment fanele enakekele usho ukuthi ufana neclinic angifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi wena unakekela umuntu esigolweni asuke ebhekene naso. Kunjalo Nhlanhla ngoba umuntu umefika la kumina ngine understanding yokuthi bengeke asukela esuka khona ezodlala uze kumina ngokungithemba uze kumina ngokuxakeka. So lo muntu lo angenza ukuthi angithembe more ngiphinde futhi ngimlwise
kulezi ingqinamba zokuxakeka ezimxakeni ukuze kusasa kunoma sibonane edolobheni ngoba phela nathi abantu sihamba yonke indawo ungathuka umuntu usekushanga esitini lapha encegeleni angithi kanti umuntu ukushayela ukuthi manje wadla imali yakhe ezocela usizo kuyaba manje usiyakufuna kasakutholi uyayibona lona so manje ngimile nje lapho Nhlanzi mina futhi nabo abanye bangafakaza abazoba neqiniso hayi abathengiwe ukuthi bazolimaza umsebenzi abazoba neqiniso hayi leyo ndoda thina siyayazi noma kuthiwa sifuna ngasikhathi sini iyalibamba ucingo bese iyitshela futhi ukuthi lana la kwaphazama iyasivumela ukuthi sibuye size ekhaya sifike silungise. Ngizwa kahle imake umhla ka4 kuya kumhla ka11 ake sikhulume uyigcizelele ukuthi wonke umuntu onenkinga la endumbeni uzofika la uzomthula inkinga mase ninyuka se usuyapi kule ndumba adukuyona kule video esike sakhuluma nawe khona edlule emva kalokho ngo1 ebusuku uMadudula awukhulume nabo. Kunjalo Nhlanzi umuntu umefika vele ekhaya indumba nje yokumamukela iyo le ngoba phela ngithi khona lapho engiphethe khona umsebenzi wesigodlo yabona wokugodla inkinga zabantu ngoba kuthiwa isigodlo so mesihlala esigodlweni sesiyakhuluma ke ukuthi umuntu unenkinga lana sengichitha amathambo khona lapha ya ngoba amathamba ngapha wekho la nje dilwa nemkhuba nje yakhona la yokukhipha umuntu osizini yokukhipha umuntu enhluphekweni so ke mase sisuka ngalena ke Nhlanzi useyabuya ngoba ubona nje kukhona imali lapha kule ndawo engathi mhlambe mengiyichaza ngithi injengomsamo uyayibona lona ngoba kukhona imali emhlophe le mali emhlophe imali abantu abasoke beyiphonta ngaleso sikhathi leso uyabona umuntu sesomthatha ahamba ile kuMadudula lapho sesimqalile vele la ekhaya yabona ngamabhavu nazo zonke izinto zokuthi mefika lapha afika kwazi ukuconnecta phela noMadudula yabona bese sifika ke emfuleni usiyabika kusizi lakhe lo lalibikayo aphinda iphonte futhi imali emhlophe njengoba eyiphontile la sesimnikeza umuthi ke manje walento enye sithengise siyidalule angithi lo muthi lo uhlanganiswa ke naleyo nto leyo esomtshela ukuthi hayi kunokufunekelayo ukuthi angithi uyabona uphinde futhi lo muthi ufake nogoloko nogoloko azofika nawo useyahamba kusiyohlamba lapha kuMadudula ngoba uMadudula uconnecta kalula mekukhona lento le eyokuqala kuphinde kube khona nogoloko mase kuba yilo muthi lo oqondene nokuthi lo muntu siyamhlambulula ngithi yabona simfaka emandleni ani okuphila amandleni enhlanhla ukuthi bonke ubumnyama nalo lonke usizi olumkhungethe empilweni yakhe ludilike ngalesi sikhathi khumbule phela Nhlanhla ukuthi isikhathi lesi saseyintatha kusisikhathi semoya lapho kusuke kukhulunywa khona nemoya ngabe idalwa zakho ngabe uNkulunkulu omkhonzayo ngabe yini angithi uyabona lona ngalesi sikhathi ke Nhlanhla nawe usuke yokhuluma nabo bonke abantu abayithongo lakho abakwembetha ngithi uyabona bese uyacela ke kuMadudula ukuthi ke kubo bonke laba bangafuni ukuqaqa izinto ababenenhliziyo ezimbi ababethakatha ababenomona angithi yabo kubo bonke nabathakathi abakujijela ngemithi abakubophela izinto zakho noma ngathi umthakatho sewafa njengamanje uthi uMadudula ucela ukuthi akulekelele ukuthi ahlambulule zonke lezi inkinga adudule lonke usizi nenhlupheko empilweni yakhe ashiye ukuphila. Yazi ngizwa kahle ukuthi umuntu ubonani lapha na awuhlangene wena. Hayi phela lapho ke angihlangena kithi kube kuyinhlanhla yakhe Nhlanhla. Mokabona nje ukuthi pheshe okusho ukuthi inhlanhla yakho okusho ukuthi idluzi lakho linamandla yabona nalento le ozokhuluma nayo la kusho ukuthi ikuthandile phela kunjalo nje Nhlanhla. Utholakala kanjani abantu abafisa ukuza kuwena ake ugcizelele indabeni yokuthi umuntu engafiki umtholo ukuthi hayi akanayo indawo yokuthi uzofihla ikhanda ngalezo insuku umsebenzi nokuthi bakuthola kanjani? Ake siqale lapha ekutholakala Nhlanhla. Lapha ngitholakala khona mina ngitholakala endaweni yaseMagabheni. Inombolo zithi 067 209 1909 inombolo ithi 067 209 1909 endabeni yokulala lapha ekhaya abantu banazo indawo zokulala izindlu sezikhandiwe yabona ukuthi abantu bakwazi ukuthi
balekeleleke egameni lokulala. So akusikho isidingo sokuthi ke size sikhathaze kakhulu. Phambilini sasisebenza ngendlela ukuthi abantu kuneyindawo lapho esibabeka khona. Kwahamba kenhlanzi ngokukhula nokuthanda ikhaya nokuthanda umsebenzi wakho, ngoba kuhle lokho Nhlanzi umuthi wenza ukazi ukwenza izinto kubantu ayiqale zenzeke kuwena kuqala, yabona. Uthi umuntu noma efika angakhali umuntu uthe yasala imali yami ehlathini, yabona lonto. Abone ukuthi hayi ikhaya ukhandile yonke into ikahle, uyabona lona. So endaweni zokulala zikhona indawo zokulala Nhlanzi, okusho ukuthi umuntu nje angafika nje uyena afike nje ekhaya simlekelele indlela esimlekelela ngayo, emva kwaloko amuke futhi aphinde ekhaya kubo. Sibonga kakhulu ngesikhathi ukuthi uphinde usibize sibe nawe nokuthi ke egcizeleleni izinkinga zabantu ukuthi uyelapha njengomelapha futhi nokuthi awupheli emehleni abantu ngenxa ukuthi vele ukufika kwethu kokuqala la sasiyaleliwe. Yebo, kunjalo Nhlanzi, ngithi ukubambisana neqiniso ukubona kanjalo. Ngingaveli inhlanzi kube ngazuthi manje nami ngangizonilutha kwayinini. Kufuneka sihlale siphinde siloke sibonana lokho kusokucacisa ngokusobala ukuthi into yakho noma into sokuyikhuluma noma iqiniso yakwazi ukhulumela. So ngoba ngilapha nje saphinde sibonana, ngimele umsebenzi wami, ngimele iqiniso, ngimela nokubambisana phakathi kwami nani ukuthi ke ubudlelwano obuhlezi bukhona. Ngithi uyayibona lona kuthi noma Nhlanzi umuntu enenkinga akwazi ukuthi angimvalile umuntu ukuthi akwazi ukufonela nini bekuthe umuntu sengiyambalekela, akwazi ukubuya kunina nikwazi nini ukuthi nixhumane nami. Kodwa angingeni umuntu onjalo obalekela abantu, angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngibalekela abantu. Sesicizelela ke nasekule ndaba ngomhla ka4 kuya kumhla ka11 kuvumelekile futhi lapho ukuthi ungabhalisa ngo500 muthanda, futhi mungathanda ungasiboni isidingo ungabhalisi. Muthi fika nje wena ngokusho ukuthi mufika uzofika uphethe u3500 okungena ebhavini likaMadudula. But muthanda ukubhalisa ukuthi nje hayi nami ngiyacela mkhulu ukuthi ke nami ngibe nje ingxenye yalomcimbi lo, noma mhlambe kwalenkonzo, noma mhlambe yalomsebenzi ozobuwenziwa, ngiyacela ukuthi ubambe la lo 500 sokubhalisela igama lami mina ngubani wakabani. Bakhumbule abantu Nhlanzi ukuthi mina uFacebook anginawo. Inamba yami nje mina iyo let 0672091909. Anginazo nje ezinye izinto ngaphandle kwa TikTok, yabona. uTikTok nje iwona engeke futhi nakhona nguwenza ngoba ngisuke ngikhangisela umsebenzi, ngoba phela Nhlanzi ukhumbula ukuthi umsebenzi lo noma kuyiziphi kodwa ekugcineni umsebenzi, ngoba no Shoprite no Pick n Pay nobani bazi itolo ezaziwa ezimile, kodwa still namanje ama-adverts avela. So kusho ukuthi ke nalokukhuluma okuni ukuthi izinyanga ezivela ku social media kanjani sengikhulumela egameni lobunyanga, abantu abayiyeke leyo nto, ngoba shuthi uPick n Pay ngoba uadvertise, okusho ukuthi awusasiwona uPick n Pay ngoba uadvertise. Hayi akhambi kanjalo Nhlanzi. Abantu bavuke nje emaqandeni, bavuke emqondweni, bakwazi ukuthi basuke bayithintithe basukumele impilo zabo. Sibonga kakhulu. Siyabonga Nhlanzi. Kunjalo mbukela lapha ekhaya, singakhohlwa umhla ka4 kuya kumhla ka11 ibhavu likaMadudula. Sekhulumile udokotela kulula nje ungabhalisa ngo500 rand noma uma ungasiboni isidingo wena usufika no3.5, kodwa ke imali mawubhalise ngo500 uzofika no3000 usuza la endumbeni. uMadudula ukhuluma ngawo, udokotela ke uyena okuyena othe ake sifike sizokhuluma indaba yeinkinga zabantu, ukuthula abantu usizi olusempilweni zabo. Sibonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya, ungasifollowa usilandele inkundla zokuxhumana uthi Nethezeka TV, igama lohlelo sithi uphila kanjani, suke sibhekane nenkinga yakho ngqo wena njengombuke lapha ekhaya. Mina ngumfu kwaHliziyo, eyimashumi ayiphindi idibane nangesinye isikhathi. Yiba.